Kena mua ni matanga kena londong mapanata tang di lambi tu manun tang di karatui moy lalempe mualo lati bangko bomasi yang tonto sison date gayang radon siso lon karayang tamateran te kalua tamatandung kalonaran saman sulen ayam solon nate dao lalu ala kapor londo pande metin tisali saunga membali yang dundang gila menggiri itiponi padang saadana ini adalah rombongan terakhir. Rombongan terakhir lah. Ini rombongan terakhir ini guys. Untuk hari ini. Anda benten bonga kau ulai ulamba anadan dan palelean. Amanda aku bosanan. Binting kosun lena ambe manda aku kakosun lena tedau induk. Susi duka te ambe kena gege. Tiranda-randa lelemu untahanan tua rondon dio pada alipat kuah. Rombongan terakhir ini pemirsa. Gila anak tampang lepa-lepa na parinding. Tigres kuanay kabut tangan alaga tanete tangan penari Lang di te manguran na te pasole enapa. Tedau lalongo alat tonapa tungkasan na hinamuan di bemo garaganna kemakari di pantarisanna beta aman na bengki kesitamu lalan noki makam bamban dalam pulsa alampa tiba pato dinganna tirandara lelena iya teoda te mama ana parangan evi itu napa tungkasangan lama kambang mamma alam mentiro tiku ungkam bairan dan nalangi unia alelean nuran narampo mata mabusa beta ada osokona kombong saruran paladan saruran mendau sugi orang-orangan totopo pesimbongan total tambuk lagu lambi te baine ballo baine rembom belua kana pak todingan namu pangaden inde punda pa barusan nama balusu rendu siku masisilla bitaruno lokon atungga saleko lola atungga sangan lae lona mail pakasal goreng ngemu pamakampan ko pesalum motontong kolam pesalu nenek susito nenek bobo nenek todolo bubo tau bunga angku sapan dau buntuku sampak dau tanete tae laku tangga lentu laku palembang laku tatarima ko sambu mo kilang ko liundo bayummu nabungka bak bana langi te dau puang di batuan na kilang pentiroan na batara te dau to tumampaka tengah lamaro toy bombang tengah latu pedaun na tontong lamen lolok rangkamu lamen tak bitaronomu ammu kalim buang sugi ammu tane teyanan kuay natin pampanin na kanan tulad torolona o kasamu ampisi neng kailing lalulugan lu kita anggap teto tongkon tulimbong medua pondo Bang Sate. Masirring mata mentiro di kamalun buah arah dedek kami beluaki karang kami nabulungki singgah sare sebokoki untiro ambana lalong pasti ruan nakarain agan nate dosa uman londong kilana lepongan bulan saungan la telamuna pandan matahari kaloy talamitiro rikalako tanta pari kamatami pangki loki lona toke tak busura na angin ni ilante lante kalua lante tandung dare perebean Sudah 170 lebih. tak busura
na angin ni tedong sale kona toke na angin ni busarumbo atakko bu pare kombong na pelele sanda tunda na isan sangkaraena na pelele toto yang tondok na piang to lele yang nur apa sia petada katung kalata piang-piang saya nasa mote dalau makurungan mokarain tiang tentiku rata malami keladen lagi salah kilenda kidandang gayang kibato suke bulan temai tondo nakarai lembang anah temai ampulembang lagu lambi pabuntau tedau batang penanian tondo na toda salah suang andai nan salepang amma tome alu putang di lambi meka sangka tang di karatui alu nama alalo sangka maka sia-sia nanai tandu si ulun nalangi panong bodo kedokean tengah di lambi todan tengah di bete eto birina nanai bosi kalobo patu kusi sama tanete lampo nasi sama buntu todau pada penanian todau pada adimun tau tunduk nah parange daya nana arang agidenya makam banduka inde tabu bulana nanti kita kasih tahu bosku, soalnya masih ada tambahan ini, masih ada yang baru masuk, jadi belum ditotolkan itu. Lasi sonda batina lasi solong turiyamana umpana bunturinya temai baseka salle temai panda di pamaroson baseka salle si tuntun tua si pamaroson si tande baraya lagu lambi mo sampak na sapal lembang na tetondo ko lagu sampak na masakke kusaban na makarain te kami pasumbungan punulangan te siang bara lamba sumbung boduk nama adika kamu nenek kipo nenek angka lagi daw angki kie kangkam bisa rama patur papa lumpun toma tua tania kami yang pun nakada kaponan na te bisara kada nenek ki palempang ki kangkan rito dolota iya bosku, ini setiawan lewat di belakang pemirsa karena kita pakai sepatu. Sabar. Tiro kan duka mai tungka mata pai mata pia pada lingki malole pagara gangki taruh bola rante mane tu otoi singki lo eko kana ke makan bani saki salaki dan ke manim pai enda ki patoko sukela ke makan bani salaki salu ke manim pai enda ki oso tamamanda imane kibu wala kolong tama bintin neman kibu lampu bamba binai dekat tuara mabal paroko sangka bengkal soran ane kelen di batingi pakundun Mario bakal bamban angga totama buah panna mintuna sangka pakundun temai badan den waka alata rampun sorana sangalata benan angga mairi dioran dan salianna dio diri kita madilam bina ideran tekaluan kuroko umpia talanga to dio salu kalua kuroko usese alusan to dio pano bodeata Allah kunai umbenan alu pakundul lause asangka pakalu bantang membura laku pabuangi kang laku benan tinguri dikina benan na bendi orang na
Masih ada rombongan, ini rombongan terakhir bosku. Toniyo mesarambun na toniyo tipalan tanah ialah kubahuan ikutun dan wain nama itu kuru yang tene na tama misa nasuran dan mira saweng kaulan na padang na tua kamira tama tasik kalua na unang kumbalan likumandalan na tinampe uraso lantasik kalua nonton dan angin buntu kuno yang abara atau terakhir mini bos. Lahir laporan dan nalangi nasimboi lako biring natasik kulang di pomobile na atau dioran dan natasik nabungka apa-apa tuang lambe banta adaran nalipulai dan pangarampulan alun pakundun nati benan male lako dio tondo tangan di beton doke tondo tangan alambi senderan lotong ulu nasi tamu murah buaya manggaran sola bungkang aliu sengke makan dia lupa kundun naik tai sangka makalu bamban kenen pito ada kan mui sama buariu mui sama kumman laku tundangan pangin nanghiri nairi tangan poe nasim boy tangan parampan diliron alalam pakurra manapa ilalang kakayuanna naroko marala tanah padang diong mangapin na tanah apa dempi mani torro mui saman na buariu saman na kuman sabatan nulala na butu mona to malalang osing sola to mantun tabi nalalang osing ilampang nalataman na tunu tabi lan kurra manapa namen nau namen laloto naron no mora pati ina po pilih te daw lang dogon tu urat di ang itu kasangan na parara iyo kumairin na lita ka na pasampi yung mga binatana na kende ito masalim babaraba na langan to malulu mo bura na bay pindi ba tumapipang na niyo tangala kundi iya toda gua malapit na tinig tu na kada balo pada lapatimba seorang asal pada atas siok agama iri tatuang ni bakbana limbang tapokina lola ni kesumpulo lo kunai bati tapobokong mong ilang banan keupo pendaunan nai mali dio tadoran tongkonan pembalabaran pesalu kalando iya latapasi tanan latapasi tuang masih ayokan alangan lumba-lumbun pao kanan linggi ipasang polangiran belan nasile komito manarang mamantan lamba umpa bendan karuaya unosroken sendana toding midagaran pada kabalo pada maliri tangan mi pantal ni pamuntun biosoki maniriri dan lupa anda pamuntun di mangiru ko bidalo bos. Oke bosku nanti tulangan kagumbaya arang ngalami lamban tasgi wakana merono tiutang kena la kumpana la komangkasa tarlu la kumpana di Jakarta la pulalan saya manarang la pulalan waktu masih jam 4 bersama ibu. Salam dari Bapak. Oke, nanti dikasih dalam pulalan bidan pito tiang lambanan tambak tolak kaula tapo bidan pito tiang kita mintu sola nasang kedeng ki makuyo bulu kedeng ki ina dete rammo mak posana sama kumpangan nakabotohan kul alambanan saya bulan orongan lane tang karauan kumpang nah lako matal lolana polalan alukuna buang sangka na tutu mambatar naman dak situr umatan nalur si panglola batun nakulla ahlinda alangan manetena uburoko kalambunan bendan naung kalau langi lantulangan di batara la situru saya uran situru pasakena puang kedempi paraya sanda kedempi rongko tangan ditundal ilalang tangan lagi lana bukai buang amoy manda lambar rena allo bintin lalim dona bulan lana bong soran susi salam busi kore anta patari masambuta anta gilang lindo bayunta nama sakeh laturona maru dindin lama malena lana luang sugi ina paritang ngayanan turona na ruang sugi ina paritang ngayanan lurok kona tanah panang lang tugu maririn nah lita
pong tulak padang te diong to patulak anan te diong to parande kalua palala nasu baka maririn na panaka lang tugo lang diong may napo kende kali buang kali bubuk tang sore-sore muy mamma lan na buntu matin dolam maririn na tanete tontong la somboya kali bubuk tang sore-sore mata wai tang pide mandak la lepong ambulan gonting na matari kalau ondo lante tang makambang mo kulalanan bintin manin pa mo kute bakan den mau pa adipo pa paraya ipo paraya na puang usalanan pangkalota na puang tontong usa po mintu pa ate bakanta na tontong lolong tanga mati di bembore tontong lempan di pendio tontong ponno tama sakit direnden tampona limbong di balayan nulun na salu kalua tidak ya ulun na lagi tidak ya karobona minanga to palulungan latan imam kali buang amatin do matawai susito mendio obubun susito maktalon dosa ruran nalangan nalolangan tua talangan bulan langan parayanta kendek koi tau minggulian boleh oki ungkal lotang nalami makam bentang ditodolin tege manimpa tadi sokam butuh digente masak ke malam besu ngak mak sompo mak ke mak takia pato bali ke sonda teke masih lento sinta masaludu bura-bura lagu kuamo masih yang apa nadu bumi ke sintamu lalan noki tayo motor alung pakundun inde sangka pakalu bamban lasi bak gigi ke beta mammi tageran pela tesan damarasa tanda sang dunduan bin dan sang timburan orgi gori to sang basse nene sang kala panda todolota manda iya basse nene nisa kada di potuo pantan kada di mate sila kumekayo Napo manda ate tondo betana Oh, dari yang bintin jalan tanah tu sini nak. Iya bos pangsi melo mo. dunan bukun naloli temai tengko pamusu belanna inang sidun dunene eta inang si panta todolota tosang bas sesang kala panda milik nalepong bulan guntina matarikal. Kami yang mencoba merangkai pesan-pesan leluhur, kami yang mencoba menuntun jalannya acara ini. Kami yakin banyak kekurangan dan keterbatasan, bahkan kesalahan. Namun tiada gading yang tak retak. Kalau ada cincin patah kami, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata dan tutur bahasa kami yang tidak berkenan di hati, dari lubuk hati yang paling dalam kami mohon dimaafkan. Hari ini kita bersuah dalam ikatan warisan kekerabatan leluhur. Namun hari ini pula mungkin kita akan berpisah karena hidup dan kehidupan. Namun kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur kita panjang, kalau Tuhan mengizinkan, lain tempat lain waktu kita boleh bersua kembali. Tengko beraka menaruh beraka aja deh guys. Ada yang pintar bicara pakai bahasa Inggris kah? Coba bicara pakai. Salam penuh damai dan sejahtera bagi kita semua. Salamat si tamu malik paimang simak takaboro tamasake si ayo lindo om santi santi santi. Mara anami tahu sarlo tahu seorang wilayah nakadoko kusuma. Telap dulu kameranya pemirsa, kayak kurang jernih. Oh, oke.
kenapa Kalang nggak pernah kulihat lima papangan nih. Saya juga tidak tahu bosku kenapa. Soko, terong soko, kerbau yang tanduknya mengarah ke bawah pemirsa. Itulah disebut dengan terong soko. Kalang ke Songko Boboy. Tanya bosku, bukan. Dio baine merante dio dodo maapa merampot. Dodi kulang murundunan atau dirindi beluakana narimbakan buan delen natan tandu pare tombong. Mabalu sulo sosiku masih sing la abita rumo. Siang barah para pangadi mata pindan si sola lekto barana mintu rombe auna umparrawai matanna untanun mario tiang dem madoso usorongan sarro situ amalin lain de sidup pahindo tang manusia ilang garuda pentualinan dia bawalan rantai tuyu dan salah suka si sariri sepuluh makarurung si tangke sapa Mario Rio kalau si puluisina daun bolu si tamburana loleran pentua asa lana baenan rongko suingka dia orang kasih taruhan laum paliru malina undete maindu anda tak sigina rara makamban
Tony bulan na ukutang si Beadiran. Kita lanjut jalan-jalan lagi karena kita sudah melihat tamu sudah ada di ruangan tamu dan orang sudah ngapain, jadi kita lanjut di depan-depan halang lagi. Unandaran dikayar anak inde tona tampe ambe pesompoan na umpali udin kamarin kinna inde na ambe ayang kumero na hondo rindi baru sunna inde dao bali dakunna Kengku londong na tulang diri kengku saungan na barang Allah angku mekuku aroko ammu mo toko diyong umay bendo bulan inde dia kaatuan sunga bendo bulan inde lampamu nang apa di keanakan ada dian solatin sunatnya nakan darah pananakon dolai abe langgan di sunnah bapak di gua duka tengah berolai upah Mintom bang Muti Fortuner kena morongan nadu kasus yang ku bobo kori pada di kaluang ku melau rokoin kona pada yo ibari tina lipat kena morongan nadu kasus yang ku bobo sende kale kulako kale lean nauran kasih tambuan nawai tanggana kana kena morongan nadu kasus yang ku wendai inde wangi kusidu pasti kamu buang di matua ben oh ang dilambi iaraan apa tembora kaduka laku atekan raka atena pada diontong konan tolona lakuan rakabulan lakuan nyamba tamale dimilih mas buang dia toda maka bisa maapautan salah-salah dia toda untoi gentingan suduhan tidak ini dia memanang iara anak inde anak dadian bingsu tarapan solah mintu rombeang onah silupa ilang te lantang tahun lain ilang tegaruga pentionginan nakuami boleh dikakada malina tento bisara nate dao bali datunna todiong kami balaran nampak narang tetuyutang salah suka muyan na makasama banda titin kami apa tontong iya si kadende bulan lan mata paingan anda tontong si mualong langka si baenan to dalangan tamangan domira anna puak tontong kamasegi kikuha mi daw te panito bisara daw te tongkonan kada muinam mirapa diong apa langan to da sundana kada kikuha ya tu katongkonan ni kitimang kure sumanga maaw tang kelesoan ya tu kamay dunang ni kipa terong sarati tangkian suruh dede nanti dong boleh baik tontong oli mau pertama di lubang bang tontong tuntun pertama teh tarang pakai di presiden karena tunduk kampulen pangan nate pangleon kayu kalang na tunduk lamba laut na pangleon iko tabe ki patuara teh tangkian suruh ni patu tundi lako patu borong na tabe lako kamu tuh kitu rene ni batu bule ke bayi
Tapi manis sila ko tiambil lagi itu bro. Oh, Bung Kris, ini mana? Bawa tapi mirsa. Mau likutin na lebih HP guys. Belum di bosku masih ada yang satu. Iya. Memang lelah namun di panitia sampai nakakak meletik. Nalasi dene ora kaya tugo ori ni mata ka kami. Minda tenoto. Terona Mama Santi. Mama Santi dan Papa Pania. Lomeran Telemo Umpatu. Papa Gege. Oh, Deli Suparinden berapa meter bau? Serat. Minda itu. Banyak Korea. 78. Domai pada ngiring Umpatu para puan. 178. Minda itu. Banyak Korea domai pada ngiring Umpatu Bapak Saman. Di sepatan kemudian para kerombongan tuh bos tamu tuh bosku terakhir. Minda itu. Banyak Simon Meko Umpatu Petuaran. Rombongan terakhir. Tak siapa betul ya? Hei, tolong ngomong baine belong. Baine ballo nate tondo konaria kada situr utang baine ballo kata baine melo rakatoda baine melo benana mane rembon na salebo udah tebot to na sesean mane undo ibu atau manu kula tampe matadolo atana na tampe duka to kayunna. Sabara ko mi papa. Tanga me kata ka sidarana kare de na kurin tanga me kaboyo singko te may burana padang umpaloloan ni te way mamma lan na de na buntu na re de susi panganduon alam lupa na susi bumbungan mamma lan te gori-gori tanga mati matindo lan te irusan tanga mati la di benan maya-maya roko timban tingayo makarayang eta untan data singkimal lan nampa unto di bulan ni rantean tuyu toding bulan nate may madika tanda tasibin nate may karay den naupa ata pato bang di kolong ni si tur ukuran padang tabo pedang dito mata ka tabo tamba to melayo na masag kiara ta madari di benan talan tenili na banda di bolong oh lili lembang na tandong sea-sea Masih ada kabeh tamu. Marasan te mayra na makamban. Angga buku tangan si piaderan lasita memburana padang dia may simbolong manik lantai tangan tondok lasi dupah lumpa napak padanunan dia may lokon loirara lantai libuang kaditarik di gua tabe di patu utun pete buntu mari solon tanah jika borok narara makamban ulin di ampolo
Buntu mali solong tane teka borona mama angko batu tumonga mempatu mali la koruben yo tabe ni ya laide buntu mali solong tane teka borona alpian bulo mengiri batu Bapak Gapi sa dan tok karau mempatu mali lako om papa gege Lobet. Buntu mali solong tane teka borona alpian bulo mengiri batu papa agapi dai mesak dan tok karau mempatu mali lako indo tobalu batu nenek sama buntu malina solong tane teka borona alpian bulo mengiri damisa dan tok karau mempatu malik lako tanta lola batu mama nil dikali to buntu malina alpian bulo mengiri batu papa agapi damisa dan tok karau mempatu malik lako om alam tonapa dikali duka to dan duka mau kikalin deh kome ya Anjir tandai topi rombongan tabe tong bosku karena tadi sadar rekin direkin pulis apa disabu cami satar urut puna beliau tak bisa direkin. ya tabe laku kita selanasang lako toron nambe terutama lako pasarwana apa perangi ya kita gara 20 kasera Allah sedin ya tu pasarwana laman tawa Tapi anu storing berapa sudah kilo ini? 178 Rangka rantai bulan Nagora Butolepi ya ke tanggal 29 hari Senin ya telah mantau atau mantunu Pondolitak Tonga Tonangka rantai bulan Nagora anda tanggal 80 kita ndek lepot toh iya bosku dah dua pokoknya na tawa denda ya sadan petanda ini gue ya ku palaku loko toron nambe lama lima pasarwanan naramponasan belatna lobet ini HP kita makanya kita di sini saja dulu nanti kalau sudah nah apa agak terisi baru kita lanjut lagi lami kopi sepuluh tak setiambe dari pokada atau temo jadi naden tu ambe tak narampo berarti nangga itu ya kutolepi naden tu ambe lamai pasarwanan kita narampo berarti nangga itu kecuali Kimasaki bawa arkan Ramasaki nasang tu ambe boleh iya pada betul terus banget Tosa si Poran. Weh, halo sku. Sini bang kami. Iya. Oh, ternyata ada juga orang dari kampung pemirsa dari Bangun Lipu. Ya, mana kupokada ni nak langsung masa melapor. Ya tu tahun karena tanggal 20 kasera den patulana ni male mapanika. Jadi
tanggal 30 lagi itu kalau Mantunu kayak iya besok dilihat Sabana bosku. tanggal 30 Besok kita bisa lihat situasi dan kondisi. di dalam akaburu kita tanggal 30 bisa oke kena tanggal makarin tadi kalau Tapi di mana mau sabar aku dulu aku sonde cas leh tanam yang situ nanti cas misa. ya Tunggu dulu guys ya. Sabar dulu sebentar. Baik pilih Thailand deh. Merong ah. Berkatu BK. Besong. Sabar dulu guys. Sabar aku dulu. Yang mal ko merong ah. Jangan na Thailand deh. Ngorami. Tadi alam teh ko bila matuton na ba teh. Pokoknya ini lagi saya bagi itu orang aku. Yo, sabar dulu guys, sabar, sorry. Takut tuh. Sabar dulu guys, sabar. Untuk menghukum asam berumbun Yohanes pada ini. Oh iya. Tahan atau balu sulasan ni. Tahan atau aru dapat kila sulasan ni. Tahan atau naluri sulasan ni. Lo tapi pemirsa. Aku udah buka ada kiste guys. Ahora tiene Don Alorio. Lobet minta peta guys nala. Lobet dulu buat power bank. Kita tunggu saja sampai mati sendiri bosku. Soalnya Tanah hadir bene. Tuh mangana sa tiga lima. Lari akhir berdoa tapi pemirsa lah sudah duka mukan bongi mo. Besok kita sambung lagi pemirsa le. Leka bosku semuanya. Bagaimana semuanya kita sambung besok lagi ya. Soalnya mau hujan nih kita mau pulang juga. Besok kita sambung lagi live streamingnya. Ini mintarima mangiru sudah dulu terus boyong senio bosku bae. Terus sampai tak atau unduh bukan pak. Tanah dari Jawa. Sulawesi. Pemirsa semua kami tetap semangat untuk memberikan informasi dan melihat seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini. Itu Mantari Matamu. Semoga kami sehat-sehat terus dan kita semua juga sehat-sehat supaya kami bisa memberikan informasi seputar kegiatan yang ada di Toraja pemirsa. Jadi mudah-mudahan kita sehat-sehat terus. Tanah nanti. Oke, siap, hati-hati host di jalan. Oke bosku, kita akhiri dulu semuanya ya. Sampai bertemu di kegiatan atau acara selanjutnya yang
yang ada di sekitaran Toraja. Terima kasih untuk hari ini pemirsa. Ya tu kadadian tu rampo Melihat seluruh rakyat na ber kegiatan nga Mantari nagtumata Mantamu nina di yang terutama Rabu kata Solo almarhum ano naman ni tama pagtutulog na atau Pong Sobon. na batu kamban na Oke mida bosku, kita akhiri dulu sampai bertemu di Kepe. kegiatan selanjutnya. ya tu batu Salam kamban dari kami Rampo host Monde. FM Toraja News. apa ya te batu kamban kona sola pong palato